Yo, namiri pokmak Yolngu. Numakangama Yolngu Radio News. Yolngu Radio News Update, Friday, August 20th. Warpam tual entingurja lockdown yang ngai kagulyuna. Tahun ja lockdown ga yaun go gulyun ga kataran ja ka gatur. Kabayang wen ngai wait pilya mamiri jawal marang Yolngu yul karidik tun COVID-19 do. Since Monday, tial ja entingurja. Kadira mo nguni United States pu ngai pian nguni di wanganyan reading gangetam positive ja COVID-19 gun test result ngor kaya koyam dial ja Northern Territory. Ka rules ja kan nakun barangay union dial ja Darwin ja, Palmerston ja, ka Catherine ja. Ka rules ja malanguni doal kam warbam tukan nakun mask kuruk kamian nguni ni tuwang agunara yun nungoy ni. Ka ngal yun ito textilil o shopslil. Kang ulit Yolngu visiting ko jaltir yakato darwa mariki. Tendu yan ulur kun yoto Yolngu visiting yurambangian same time do. Kang ulur kun balango nguni week ko tual nguni mariki ka. Ngulit to ka Yolngu mala cafe gol ngir restaurant ngu publil. Ngulit to kul ngir ja wala ninan yan. Yakan to ka nakun up and down mariki. Durga. Ka sports nakun bayang yan gidal playing. Bulut to wangkan week ngurukong sport kun. Yur school gatur ja nguru yir. Tat walal gatur ja markole. Kapalanya meri nguni Monday nguni ngai nguru yir indo lockdown. NLC kulmara mala Yolngu Darwin ngur, Catherine ngur, ka Palmerston ngur, traveling go northeast anam lenlil. Nguni di ngai nguni rules lingon golyora. Ka NLC bicara wangan Yolngu mala nguni permit mir wala tukang nguni manyak traveling na northeast anam lenl. Yor, nguli tukang nguni Yolngu mala community lil ka homelands lil, outstation lil mala, Whiteman. Pican lingko tuka rules kuy maltun rabangi na kunal jan ka dual napur maltun rabangi Darwin, Palmerston, kagataran. Maas tuka kuruk kamian, nguli tu kulngir shop lil, o any building lil na kun bank lil, unal ngula. Kapitan lingkot tungo ni bilian ka parang ka in room nan ngo ngay to ka Yolngu social distance male gorupan. Nakundo ka ngay nguni 1.5 meters away kin nga rin Yolngu wal. Kangulin na makajaltir, lumatubulo malam information, tuwala ngoy dawo boy mala. Ngulin ni kanina Darwin o Palmerston, kajaltir ni kanito rongir mitchinal traveling anamlenil, ring him up tumato NLC 1800 45299. Katual ngoni bolo number 1800-645-299. Or ring him up the mato COVID hotline 1800-490-484. Katual ngoni bolo number 1800-490-480. Or mariki website coronavirus.nt.gov.au online. Kabalanya dawin. Lockdown jalingun kulyuna tial ja Northern Territory. Yurunguna Sydney, ka Melbourne, ka Canberra, darwa ka barak yurungu riri baktun COVID-19 do, kalachuar yun ka nguni di riri. Kanguna nakun Sydney nyo ka ngungur jo area ngur mala nakun nguna New South Wales ngur. Health jama meri malaka malak maram darwa yurungu ka baktun everyday coronavirus to. Kadual nguni riri COVID-19 ngay start spreading 16th June do, ka 60 yulngu already bayingot tiri ka yawn go 3. Michael Donovan, tonja yulngu diramo dabongor nguna Western New South Wales ngur last week ngay nguni di riri maram coronavirus. Kabitan ngay NITV walwanga on Tuesday ngara nguni mariki ka malaway ngara ngura bit ngur rakin gal ngara ka next minute yang ngara nguni from Jalkringur kabala mulukuril yindi mritir ratala maram pachunda marki ka paining ngara marki ka daratara mirir ngara ka ubur mirir mil kurungay ka ngara kalwandir wika
kabayang ngara kamany makom nama kamritir ngara ngurungi di bararir kangati ngara kanguni di nguni na ngara dakay nga maya ngara tunguni mongo tonja bican ngai nguni di dira mukaya ko namir Michael Donovan yurungai dal Yolngu bingor debongor nguna Western New South Wales kabican ngai nguni wanga nan ngogoro tumir mala kuyanga nguli kain bedal coronavirus iyaka ngai wal ka rakun goyan walal shock yang nguni maram nguni ngai ririn maram kabican ngai nguni bolo wanga kam cousin miringo malangara ko ring him up kabican ngai kam Michael thank you ni ngal mrende min Facebook ya marka ngai tunguni dole de dao lechor yon gaf kuro to mirin malale monong ja marko lingetam nisis na malanga nephews na malanguni ngai dole de yual kriri ngai kamariki bili darwa malanga kunli kayol ngo bican ngam yaka nartu jakkin maram ngorki di radio kadarwa kayol ngo yugo yang ngayen be ngai dole di yaka yual but yual ngai dole di so ngundi makanga mayol ngo mala marka bil mala please ko yang walal meritian na kungam COVID-19 gun vaccine go mi watch health clinic ngul mala kadole di vaccines ngora ka safe ngai dole di ngai to dia ngai di ka saving life yo kadole murung update ja Yolngu Radio News. Yo, thank you naman ko. Butur daw tambal Yolngu Radio li.